matofari nende nitsifwire lano ewe khulondokana nende ewe abaluhya past Mumias sugar ngale yamala yafwa khukhola shina khukhwasuta imbere economically. Esie personally enyalo khu advise abaluhya babukule ikampuni ya Mumias sugar shinga nomwana ufwire nomwana nafwire no langa mama wabana ni mwikhalasi ni mulenga shinga la mutirra away from umwana umalo khufwa. Orio muno muloli wa Mwanamberi TV shinone shikhoero shomuluya none runinga nambari 1 buluya wose wokunyolanga karibu sana mushikhaso shinyanga ino unanga Jacob Nyandisiani maunga isola kumatsi unono musatsa waira mulongi ni nyanga ino murejesi mu studio DF ya Mwanamberi TV khulirendo umucheni mutaalamu wa mahuwa kama somo ni nyanga ino kwenyanga khulenjera kho kushida tikunyolanga mbali buluya lakini kwenyanga khulenjera kumahuwa ka economic activity buluya wefu ingo ino ni khula makani mbo ishindusha kwetsanga amangonde wefu yali jinjo obulimi bw'emikachi yali economic activity khongo sana yachingulanga abalima ingeya lakini emikachi ngala machine ketakawa corruption abantu no bali amangondo mana khutonga sana khwikhale no khulindule tsimoni kabisa no khayo khumanya mbo nishina shakwitsa kuba no khokhola ili khutsire imbere nda maisha bila ya Mumias shukata mcheni wanje mu studio bamulanga Cyprian lakini nyo kumwere CFC akhupe introduction omwena akhuborembo arulanga ine buluya nende maybe jintroduce kwewe muluya wanje nokushira kutsira imbere karibu sana bwana Cyprian. Khumera bananga Cyprian erulanga Kakamega County Ebutere sub county ende umukolwe ende umukolwe khurula mushitende village bwana Cyprian endende ndizokubane khutira i-microphone no sola bande waswastawe khulinende abaluhya ngala khwetsa khumala Mumias sugar nitsaniwa kidero niro kana mapesa naira Nairobi khupa campaign na abaluhya lana khutongasa kwasama eminwa khukhola mbo khukhola shina khulima kho shina economic activity yefu iwere abundu abaremi baremange mikachi banyola mapesa ne basukumisia abana fuire imikachi chikhwaremanga no khumba kho tsinzu tya matofari nende nitsifwire lano ewe khulondokana nende ewe abaluhya past Mumias sugar ngale yamala yafwa khukhola shina khukhwasuta imbere economically. Esie personally enyalo khu advise abaluhya babukule ikampuni ya Mumias sugar shinga nomwana ufwire nomwana nafwire no langa mama wabana ni mwikhalasi ni mulenga shinga la mutirra away from umwana umalo khufwa muchacho khukasya maisha na esie personally ndolanga country ya yefu ino inyakhananga khulwa maybe abaluhya khushiro khulola potential yefu ukhuyira wikhoyere tawe chira nolenga nyasaye yakhuwa abundalai emikunde milai chinyalo khuine fyo khulya and khuli nende abasomi khwasoma abaluhya khwasoma abana bayanza masoma abana basoma abana banda ideas banyalo khukhonya moving forward nolenga amakhuwa ka Mumias sugar katani yatitsanga obulayi chira khwana emikunda chinyalo khuinie emingonye na khuire emingonye ne basya shina esokari na nonyola mbu ikampuni ya Mumias ikwire emikunda chirya abebusi immediately bawura mbu ikampuni ikwire bachako khukaba emikunda bakabira abana emikunda tsinzu tsino shikhola lyata abebusi bano bachacho khubukole emikunda kino chibe productive na viongozi lana no khubalanga bakholde shindu shikhulanga nga prior planning kali khola agriculture orakanga matumo irena orakanga lisukuma no irena orakanga likhubiri no irena nombo eshiosho kholanga mu agriculture la irena onyolo mundu ali mungo mulya na mabuyu ya tingo kwa natso tsiarera mabuyu lakini mabuyu kana abana bali asakandi babaya nabo nempira mbweru baraka lakini na mapesa neshindu sho mundu anyala khubukula na kasya mapesa nikamkhonya moving forward anonyola mbu abundao ambandu bawolera awumo mundu wenye khuinya leadership past Mumias bamenya balera Mumias the billions rebo Mumias timirwa titia Mumias timirwa tirio onyola mbu ikampuni ya Mumias ndenya khuilenge shingana omwana umalo khufwa kuchacho kumuba fwa uri muno sana ne khukalusha abundu obulimiano khulendo obulimi tofauti ngalobo obulimi bwa mukunda na kandi obulimi bosi buli obulimi bwa tsingombe nende tsingo khungalobele khubola khoryo ne onyolanga ebuluya mbo buli mwitala notsia onyola lazima khakoko khabekhomo akhangombe khabekhomo nende khande fyayo finji fibekhomo makonde nende simbusi lakini onyolanga finji fino ferukungwa mu butiti sana viongozi befu bali imberi balya olanga mbefese fya khola barele company
ingo tsikambo nishinga tsyo processa tsingoho tsinyama tsa tsingoho tsyo processa tsinyama ngala khulolanga lano mu tsikaunti tsindi tsiria kama baringo lano babolanga khumba kashiwanda sho khukasya masero nde tsinyama olanga mbo sefya khola viongozi befe buluya bakhurere tsikambo nitsindi apart from ikambo yemingonye nene ngobulai yuma ikampuni ilanyalo kholo bulai buluya ta norera tsikambo tsose buluya tsinyalo kholo bulai sababu raw materials yosi ya wenyenyala khunyola khane buluya maybe no bole finunga tsimindi fulanyala ta lakini fin fios fidila ne fyokhulya finyalo khwaka very well ebuluya nolenga wakulima khola bukulima khubutiti shonyalo khubala umatawo nkali okholanga bukulima bukhonyene shino onyolo mundu uno ali nende ingombe ili ninja kata amabere kalya anywa n'abana be au makata market ya lakusia mama bere nomba natsi kusia na kusia bei duni ibei ilanyala katukula eshokolya shingombe ilalia tawo onyolo mukulima unali discouraged okula kata nanyola tsingombe tsula tsinetsiri onyola bukule tsibiri akusia abandu bosi bali scared kulwa kulinendo bwifi ubudogo onyola nwaka bakho netsingombe tsine onyola vijana bakhetsa bachinga tsingombe tsiria beba tsingombe tso nomba tsingo onyola tsitirwa mutsinga kamuli abandu bali onyola all so scared kulondokana nende security so leaders kulinende what we call agricultural officers mu county tsefutino abandu agricultural officers bakhola shina benya bakasiye fikhalo bekasiye abandu banonga banyalo khuraka fino babayesie tsimbegu bane support kwa agriculture bakhana support eshindu very important after khwana support no create abantu bano market because shonyalo khwetya wana support every year tap or ana support and then bakhanyola mazao kaliya ne batemo khu dispose mazao kaliya bakhanyola amapesa kaliya kalarere shindu khulanga continuity normal reni group ino no tya khuindi onyola khulindende continuity lakini obolo wane support shwana market ta umundu uli alanyola fyo khote lakini shifila mukhonya ta khandi next week alenya support onyola wesi kali kiongozi nonyola no chonyere nisho khonyo wendle khonya ta abwene kabisa ne nolumaluma khumakhuwa ka support nende amakhoka support nende public awareness khubaluya befu khulukubera khulinda baluya banji bakurembo onyelo kholo bulime fulani mana wakasya baba amangondo tachi khulanga makri business ne ngokhabula khu support likhwa lendenye khurebe kho ngewo specialist khulebuluya ololanga mbo khulukubera nolola county tsinde mu Kenya shinga basebe sikabila tsinde aba viongozi baba kupananga sana tsi industries yabo kama tya kahawa tsi industries ya majani ne sainga la khuloma khuri kahawa sai ili exported outside the country unyana balano be export aho abaluya befu fwezi kulinde viongozi sai kulinde waziri wa mambo ya nje na ndani nalo muluyo mwami Musalia Mudavadi sai nende busiano bunji sana zikantu tsinyinji olanga mefsefi ya khola Kenya bena anakhabanga khokata abantu khurula western Kenya yose khandi babeni ba ilakho export babeni bakholanga barakhe vindu banyokho exporterwanye okay ndizo khuchiba mwanzo namna hii nolenga ebuluya wefu ino onyola lotukhana orula na ebuluya wefu ino nwitsabu nshingana na robiano onyola mbu eshindu shingana liwondo shawalakhanga shibolera mukunda onyola nairobano mundu akulanga very expensive onyola mapera kwa khalakhanga kakwa kabola onyola abantu efwa mapere wefu kholisinja tsingurwe nende beibo mwana ulanyola lanji natsire khusukulta lakini onyola Nairobi lipero kulanga shilling 30 bob onyola liondo wenyu kula shilling 200 eshindu shewe wefu ilya olekhanga shikhola shino shibola khwenya khukhole shindu khulanga public awareness abantu bamanye the value of food bala bukule fyo khulya fino khuba west town chira efwe fyo khulya fyo finji vya khukasinja fiendanga up fuerire mukunda fuera mukunda either in a design or ama default onyola mundu badale khubukole sho khulya shirya ashitunzo bulai shule khu market onyola abantu ba shuba shibukuliranga mu busero bulai ta nyole fyo khulya finji fibira mukunda na esho khulya shibira mukunda shola nyola value for your money ta ola cha kubola agriculture nimbi sababu shonyolanga mapesa ta sababu mundu aretsanga bidabu ndu anyolra chira wo khola nuoli no nyolo kholanga bunu sholi tsata shola rulawo ola rulawo so Kenya khole ishindu khulanga public awareness khubayesie social support bamanye fyo khulya fino filinde value kata ewe nyifila line value ta onyalo khuira abundu undi shibende value no abantu bekhonyero khole findi fiji no lenga for example liondo very linde a high nutritional value no lenga seeds ya tsikhonya khango khukasi amafura like onyalo khukasi amafura ka salad kano and no lenga ilinde medical value kumbiri kukochera inda a lot of zinc na inda a lot of calories unapata inyalo khonya sana mwisho no kushira kumalisira ndenyanga ebuluya khwamanyikana sana nende ingoho
ingokho nendo mulyo ne findu fila base pili inseparable khonde nyanga wa advice khabaluya khulobela saenda chendre nange nyolanga yesu bili italo nyokhonyola khoma ingokho lakini ngalobele khubola amabuyu kana bana batupasa mulwanyi tsingokho tseno nyokhonyo mulato sa tsingokho tsibili ebuluya khamanya nende ingokho nende nya o advice khomuluya nokhumalisinja omuluya ulingona nendo olwanyi lwae anyalo khwikhonyera ali obulimi bwa tsingokho okhunyola mapesa somya abana nakhandi yesi yeyumbashe khumbulamu bwae. Nditso khubole ndi okhurula nditsa narobe emyaka 7 chiwerishi ali akho ingokho ta efindu bya khulitsanga no yani olitsa inyama ifwana ingokho nishili ingokho ta nolenga ingokho irure western ili very nutritious na ingokho indai sana kho nonyola khuro stress khubulimi bwe tsingokho nyalo khunyola ingokho irure ingokho kata nwitsokana wachinyola abundu shingana kikomba no munda kusinga ingokho irure western ala khubira mpesa manji sana sababu bamanyire ingokho ile inde nutrition value hata balanga ngambo kienyeji onyola ingokho ilya ilinde value sana khushira tsingokho tsya khukusuru bungwa na robano tsikhulanga letsinyanga tsibiri nomba tsitaru onyola khunyola umundu umsebe yamenya ama bakhulanga amba basebe muluga yefu lakini nabakikwe onyola mbu bali na robano lakini omudya kasi environment kidogo areyanga tsingokho tsya broiler kasi ya tsingokho lakini onyola tsimwesinja a lot of money value khulwa shina are seriousness kubiashara ili onyolewe firi ya ingokho kata omundu abera aburanga no mundu wamanya no mwikho aburanga wakhamulanga omusinzire ingokho na alya natsia okay no bulala ndiyo khukasi ya family lakini onyola mbu obula money for value ta olanga onyala khukasira omundu une shindu shindi lakini obikha ingokho ino ikhu generate money because it is mulusungu khubolanga an easier way of making money ingokho western area ili obunyasa alwanyao ili amatsiri mu bunyasa omoni yitsa irera mabuyu kali nutritious ni khuwesa inyama ili nutritious na khande at the end of the day nyalo khuwesa nini amapesa onyola so onyola management ingokho no lingo ilya ikhuwesinja khubola mbu double value sababu ewe shonya khana khuyirisia ta ikhuwesa imbolea ikhuwesa inyama ni khuwesa mabuyu so you are only receiving shindu khulanga profits unaona so onyola mbu nokhole shindu shinganesho mubuluya muli olanyola shilawesi abantu value lakini benye shindu khulanga nga public awareness na banyole pia financial support sababu ingo ila kata omundu khunyola 500 tsikhukhula ingokho yene onyola nobutinyu omundu alola badala okhukula 500 ingokho takhenzie ngule obusuma abana balye so banyola financial support nga leaders viongozi bebenjire kati kata banyala khusupply each home na tsingokho tsirano onyola with time tsingokho tsila batsinyinji nonyola tsirera a lot of value mu village and onyola kata county yosi ili nende ili food secure Mulio Mwanambere TV oyo ni Cyprian Mukabana mtaalamu wa makhwa kobusumi nenda makhwa manji sana kambulamu ne Cyprian Mukabana khandi no mwalimu ne khandi yesi amalanga echesi khabana noli nendo mwana wosu banoli ibe noli USA oli Kenya Kakamega Busia Bungoma Vihiga Uganda kata oli mu Nairobi muno na mwe Mombasa unyalo khubano munyolanga mulomalome naye kunjira isimu na mukhubora mu WhatsApp no nendo mwana yesi owenya bena khurungwa tuition mwalimu Mukabana no ali nende platform ya online yabana khoranga kama khwakano alokubana khwetsanga contact information tsiyaye khushiru khumalisia khulokubera khubole khunyala khwabola nyanga yawa lakini khutsukhubana khuli na yana khutsi series mbalimbali tyama khuwa khusia ebuluya wefu khobona nyankundi khushiru khumala likhwa lyawo lyomwisho khumuluya omweni karechorie past Mumias akhorarie maisha katsile imberi alafu no malira khandi ubene khwetsanga contact information tsiyawo esi omuluya wanje denye khumwesa advice embole ngalembole mwanzo babukole company ya Mumias ngo mwana ufuyire bachacho kwibula abana bandi na abana bandi no kuinvesta mbulimi kidogo basomia abana baba asset platform batemo ku expose platform through leaders bakhonye ku expose abana befu barera amapesa mungo amapesa kali kainwe tieria tiefu kutemo khula bali governor batira nende MPs MCS bakasie mianda baisi abantu stima alafu area itsokubuha economically liyo khumarikha ndenye khubole ndi mwalimu shindani kwa nende serikali tawe shichira manyire amakhwa kali nende TSC ibukulanga muda mrefu ndekula online teaching platform wakanga nende balimu kadha kholanga online tuition onyalo kupa inamba isimu kwefu 07 13963333 omwana yetse shindu shwenyere sana bundles kidogo nde smartphone omwana joina kumwechesia labande ufafu kwa chemistry, biology, mathematics, physics ne
any other subject yenyu olenyo ku requesta omwana akhonywe nonyola mbu olaba no faidika ngani fuesi kuba faidika nokusukumana khuri economy ikhula paka lukhula abundala ya Orio muno sana mwalimu Nyakundi no mulia wanje khupira orio muno sana kholo kuba nafugana okhumwana mbere TV shikhoiro shomuluya nikabamboliano ni nyangayo ya kwanza na moliano no shiru subscriber ndakufinya ugulesa second dollar ofinye subscription khando malo mine khakengele kaliao ili nikutukhana khurere makhuwa mandulushinga kano obeno nyolanga ufamishwa nende shikundi shilamba esha YouTube bwana mkabana Sibrian tukubana ano nafu kusinyanga tsitsanga khumakhuwa amanji kabisa kokhusia ingo ebuluya ndakaba uwo Jacob Nyandisi ani mwangu shalo matso musatsoera mulongi ni khuboranga ndile next time utonye no mulembe amina.